Najmlađi oficiri 147. klase Vojne akademije svečano su promovisani u čin oficira. Ukupno je promovisano 130 kadeta Vojske Srbije, a najbolji kadeti su tradicionalno dobili sablje od predsjednika Republike. Predsjednik je ovom prilikom podsjetio kadete na svetinju koju moraju da čuvaju. Mi ništa svetije i ništa važnije od naše otadžbine nemamo. Kosovo i Metohija je deo naše otadžbine, deo naše Srbije. I po Ustavu i po pravdi Boga. I to moramo da zapamtimo i tu svetinju moramo da čuvamo. Živela Vojska Srbije i živela Srbija! Nakon vazduhoplovnog pozdrava i poruke iz kokpita borbenog aviona, koračajte stazom časti i pustite štit otadžbine. Živela Vojska Srbije! Živela Srbija! usledio je najsvečaniji trenutak. Mladi oficiri su uz zvuke marša na Drinu tradicionalno bacili uvis svoje oficirske šapke, označivši tako početak vojne službe.